tugiye kuganira hamwe ukuntu abayobozi batatu uwa mbere witwa Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazabanga, wa kabiri witwa Idi Amin Dada, wa gatatu witwa Juvenal Habyarimana, ukuntu bakoze nangwa bagize politiki yayogoje akarere k'ibiyaga bigari. Ubu ngubu twagereranya nka virusi ya corona ikomeje kwanduza igihugu cy'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni analyse ndimo amakuru menshi, turaza kuvuga ku buzima bw'aba bayobozi batatu. Ni karibu rero muri kumwe na Oxygene, abandi umusesenguzi mu byerekeranye na defense sécurité n'ububanyi n'amahanga, abandi n'umushakashatsi mu bya geopolitique. Aba bagabo batatu Mobutu, Amin na Habyara bayogize ubutegetsi bwagize amarigo mu karere k'ibiyaga bigari, havuyemo jenoside, havamo intambara z'urudaca, ibihugu byo mu karere bigira ubukene biturutse kuri virusi y'aba bagabo basize muri aka karere. Ni karibu rero, harimo amakuru menshi ashyushye. Turaza kuvuga ku buzima bwa Mobutu, ukuntu yitwaga ngo yitwa Imana, le créateur, ibintu bikomeye cyane. Turaza kuvuga ku muryango we cyane cyane, ntimurate kumva amadetaye yabaye hagati ye na Laurent Désiré Kabila 1997 mu kwezi kwa gatanu muri negociation zabereye Pointe Noire mu bwato bwa gisirikari bwa Utenika. Oxygene, umwuka rero uba uri hose ureba kugira ngo tubagezeho amakuru ashyushye, ibindi akaba ari amateka kandi mutagomba kuyoberwa, kuko amateka adufasha kugira ngo tumenye ibiri ku buhungubu bimeze bite, kuko hari ababona dumburi iri mu karere k'ibiyaga bigari bakagira ngo ivutse ejo bundi 2010. Oya, hari abantu basasiye politike mbi agereranije na coronavirus, nuko ikaba yaranduje akarere. Abo bagabo rero harimo Mobutu Sese Seko, harimo Idi Amin Dada na Juvenal Habyarimana. Tugiye kuvuga ibintu byari bihuje aba bagabo n'ukuntu iyo virus n'ubu ngubu ikomeje kwangiriza igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Kongo. Ni karibu, ni kuri Top Kivu, muri kumwe na Oxygene, ndabakunda cyane. Aba bayobozi ko ari batatu rero bafite ibintu byinshi bari bahuriyeho. Icyambere nuko bose bafashe ubutegetsi biciye muri coup d'etat. Mobutu yakoze coup d'etat mu 1965 akuraho wari perezida witwa Kasavubu, perezida wa mbere wa nyuma yuko Kongo ibonye ubwigenge. Idi Amin nawe aza gukuraho Milton Obote bikoreshejwe coup d'etat mu 1971. Habyarimana nawe aza gukoresha coup d'etat mu 1973 akuyeho Kayibanda. Aba bagabo rero bose bari barabaye ibigirwamana, ibigirwamana, bose bariyise abashefu guide, bafite amasiloga abasingiza, bose bakaba barigize ba créateur, abaremyi, bakaba bararemye kandi bakaba bararanzwe n'ubugome bukomeye cyane n'ivangura riteye ubwoba. Bagiye bakoresha rero inzego z'ubutasi zabo, bagiye bakoresha n'inzego za gisirikari. Habura Mobutu ibi byose, kwigira ikigirwamana, kwiharira ubutegetsi, akiyita créateur, ubugome, kuzana ivangura, yakoresheje ingabo bita DSP, division spéciale présidentielle, yakoresha n'icyama cya MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Idi Amin nawe nuko nawe yaje gushinga icyama nawe cyari kirimo ubugome bukomeye cyane bitaga IPC, aza gukoresha n'urwego rw'ubutasi yitaga State Research Bureau. Habyarimana we rero yashinze MRND, nuko ashingira tena gukoresha ingabo bitaga la garde présidentielle, aba GP.
ikindi bahurijeho ni ugufata ubutegetsi bakakoresha icyo bita elite ethnique, donc bose bagiye bashingira ku akazu Mobutu yubatse akazu k'abangwandi, ni ubwoko buboneka muri Equateur, ni mu majyaruguru ya Congo. Idi Amin aza nawe kubakira akazu ke ku bwoko bw'abakakwa n'abanubia. Habyarimana we aza gukoresha abahutu mais pas n'importe, n'abakomoka mu cyari Ruhengeri na Gisenyi, niho buba yubatse akazu. Umva ko bose bagiye bagira politique ihuje aribyo bahuriyeho mu kugira ngo bazane ibintu bya exclusion, bazana ibintu bya repression, no ku institutionaliza discrimination, cyane cyane haba muri Zaire haba no mu Rwanda, discrimination anti-tutsi. Ibi rero byavuyemo politike yo kurwanya iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Icyo nari mvuze nyine ko bakoze za manipulation ethnique, twayita nko amayere yo kuyobya, gukoresha amayere yo kuyobya abantu bamwe, kwereka ko abandi ari ba satani, ari amajini. Bazana na politike ya favoritisme ethnique, ni ukuvuga ngo gushaka guheza abandi. Ibi babikopiye ku butegetsi bwa gikoroni, ariko mpamvuze ati imiyoborere yabo niyo twavuga ko yasasiye iyi politike mu karere k'ibiyaga bigari hagati y'ibi bihugu, haba Uganda, haba u Rwanda, haba na Zaire icyo gihe. Ariko biza kugira n'andi mashami, kuko Mobutu we yari yarabaye nk'imana yose y'abaperezida bo mu karere. Nibuka hari umuyobozi umwe hari Nambi Kampala, nuko abwira abandi bayobozi ati nyinyi munajua sisi tulikuwa tukitengeneza chai, Mobutu ananunua mukate. ngo bo nk'abaperezida ngo batekaga icyayi, hanyuma Mobutu akabagurira imikate. ngo Mobutu mu kwiyempoza kwe hari ibintu byinshi yagiye akora, haba i Burundi, haba muri Zambia, haba muri Angola, haba mu Rwanda, Uganda, haba muri Sudani, kugira ngo yiyempoze nka perezida w'akarere. Ariko muri iyo imposition yagiye acengeza na politike ye muri ibyo bihugu, byazanye izi manipulation ethnique, favoritisme ethnique, yaje kuvamo genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda, haza kuvamo intambara zahungabanije yaba Sudani yaba Burundi, haza kuza ibibazo by'ubukene mu karere bikurikiranye na politike y'aba bagabo. Muri politike rero y'amahire yo kuyobya ni yo guheza abandi, kuri pasife ya Idi Amin muri Uganda abarirwa ko yamaze ubuzima bw'abantu we bwite batari munsi ya miliyoni y'abaturage, kandi benshi bari muri za minorite mu gihugu cya Uganda, kuko icyo gihe yari afite ubufasha bwa Libya. Gaddafi buriya ari inshuti ye cyane, ni nayo ubutegetsi bwe burangiye muri 79 niyo yahungiye muri Libya, hanyuma ajya kuza mu gihugu cya Arabie Saoudite, anariyo yaguye. Mobutu rero nka mugenzi we nawe muri yo politike ye nawe yadivize pour enye, kugira ngo gutandukanya abantu, kugira ngo ubone ukuntu bayobora. Byavuyemo intambara yamaze abantu benshi bahanganye hagati y'abakatange ngo abalubakati n'abaluba bo muri Kasai. Havamo ubwicanyi bwakorewe abarwandofone muri este ya Congo kuva muri za 90 biciye mu ntambara za Magrivi, kuko zo yazifinanshije hamwe na Habyarimana. Havamo intambara zamaze abantu benshi hagati y'abangwandi n'abangwaka. Abangwandi nibwo kwakomokamo abopoza n'abangwaka. Muri Equateur hari amoko menshi, ariko ayo moko yose nta nimwe kandi yegeranye bafitanye isano rya hafi, ariko yakwerera koza akazu k'abangwandi gusa. Bituma rero afata abangwandi akajya bawopoza ku bandi, bakabatsemba neza. Mobutu aza gukora politike yo kwelimina aba minorite, noneho pa kubayelimina gusa, kubica,
ahubwo abandi akabambura n'ubwenegihugu, ariho nk'abakongomani abazayirwa bavuga ururimi rw'ikinyarwanda yabatse ubwenegihugu muri za 80 muri cadre ya politike ye ya épuration ethnique. Sibyo gusa Mobutu yakoze massacre y'abaetudia abazi Zaire icyo gihe, muri buka massacre yabereye Lubumbashi, muri buka massacre yabereye kuri Université ya Lovanium Kinshasa, muri za 90 habaye massacre y'abakirisitu, muri buka hariya kuri IMK abazi Kinshasa, habaye massacre y'abakirisitu kubera icyo gihe Eglise Catholique ntabwo bumvikanaga rumwe kuri politike ye. Muri buka massacre zabaye z'abakasayi muri Katanga bikoresheje bacungwa ku Mwanza n'abandi, muri buka massacre zabaye muri za pillage za 1991-92 haguye abantu benshi, na assassinat politique atandukanye turi buze no kuvuga, kuko Mobutu nawe akaba abarirwa kuri active ye muri imiyoborere ye ne kuba haraguye abantu hagati ya miliyoni na miliyoni n'igice muri izi massacre zose mvuze, no muri politike ye ya elimination ya minorite, kandi abishyigikiwemo na politike y'abafaransa. Kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 61 ya participier na planification na execution yo urupfu rwa Lumumba na bagenzi be muri Saint Paul na Joseph Okito. Hari umugabo witwa André Guillaume Lubaya, uyu akaba ari na se witwa Claudel Lubaya, yahoze ari gouverneur wa Kasai Occidentale, ngubu akaba bari muri suite ya Joseph Kabila, bakorana na Joseph Kabila umuhungu. Uyu mugabo kuba gusa yaravuze ati ko Mobutu ahindura imikorere ye gusa. Mobutu yatumye abakomando ba Kanseta baragenda bafata uyu mugabo, yari kumwe n'abantu 6. Mobutu aragenda, yari yarakoze piscine, yarashizemo amakrokodile. Krokodile muri ngara bazitangando mu kinyarwanda sinzi, muraza kudufasha. Gira ngo nditwa ingona, ingona, voilà, crocodile, merci. Izi ngona yafashe uyu mugabo André Guillaume Lubaya n'abagenzi be 6, bakajya baterera umwe ari muzima, ingona zikamushanyaguza, zikamurya, zikamurangiza. Sibye nibi abazi Kinshasa hara kuri Mongaliema en face ya IBTP, uciye nzira ya Kitambo uzamuka ujya Kanchachi, hari parke, muri iyo parke habagamo intare zigera kuri 6. Umuntu wese utaravugaga rumwe na Mobutu baragufataga bakaguterera muri ya parke ya Mongaliema, intare zikakurya zikakurangiza neza neza. Mu kwezi kwa 6 muri 66 abandi bagabo bagera kuri 4 nabo batavugaga rumwe na Mobutu bamubwira ko ahindura imikorere ye, akoraho ibintu bya dictature. Bagabo bise bapfuye urupfu rubi cyane, babanyonze, babakoreye pandezo muri stade Kamanyola imbere y'abantu basaga 40,000. Hari witwa Evariste Kimba yari premier ministre wa kera, hari witwa Emmanuel Bamba yari umusenateri, n'uwitwa Alexandre Mahamba yari ministre wa affaires foncières, n'uwitwa Jerome Anani we yari ministre wa défense. Aba bagabo agenda babashiraho kesi ngo bagiye gukora coup d'etat, barabafashe ku manywa y'ihangu, barinda barabanyonga ku manywa y'ihangu siri ordre ya Mobutu. Ubutegetsi bwe bwaranzwe n'ibintu by'iterabwoba rikomeye cyane. Ibi byose rero yabikoraga ashigikije nawe ku ngabo, ko nabivuze ko yakreye ingabo zitandukanye. Yarafite DSP, yarafite garde civile, yarafite service ya Seneri, yarafite service ya Sarma. Izi zose zagiye zikora ama execution extrajudiciaire bikomeye cyane, ku buryo iyi mibare yabaye documenté ku butegetsi bwe kuva za 80 kugeza 90, ko hatakaje ubuzima abantu basaga 1,5 miliyoni
bose bazize babaye exécuté nangwa muri zi conflit interethnique wenyine yakereyaga kugira ngo abaturage bicane. We ari kwifatira imari kuko icyo gihe nta n'uwabazaga ati Zaire bimeze bite, yasize igihugu nta muhanda, nta telecommunication, nta televiziyo, nta matara, usibye gusa dernière réalisation ye kubaka iriya Palais du Peuple nira biro abadepite ngubu bakoreramo, no kubaka iriya stade, ariko nayo yari muri coopération n'Abashinwa, n'ikiraro bita Pont Maréchal kiri hariya kuri Fleuve Congo za Matadi. Ngizo réalisation eshatu wavuga pendant 32 ans, imyaka 32 Mobutu yaba yarakoze mwa kira gihugu. Naho ni wabo muri Equateur ntushobora kuba wava Gemena ngugeri Sala, nta muhanda wagukura nandi Mbandaka ukujyane se wenda Basankusu lekada. Ubu ngubu abantu baracyagenda mu mato muri Equateur, ubu haracyari abantu bacyambara ubusa, nta myambaro bacyambara, impuza ibyatsi bimeze nk'amakoma. Yaragiye yikorera ikibuga cy'indege Equadorite iwabo. Icyo kibuga niho yakiraga ba Mitterrand, niho yakiraga ba perezida bavuye hirya no hino, ariko mu ishyamba rwagati. Ariko ubu byose yarasenyutse, nta na kimwe cyahasigaye mu miyoborere ya Mobutu. Za 90 rero ugeze 95 ubwo Idi Amin we yari yaragiye, Habyarimana nawe amaze gupfa, Mobutu rero yigira chef de bande w'akarere, afata imirwi yose yitwaje intwaro yarwanyaga Uganda, Rwanda n'u Burundi na Angola, atangira kubaha intwaro no kubafinansa amafaranga menshi kuko yarayibye menshi cyane. Ibaze pendant 32 kuba warubatse gusa inzu imwe, warubatse na stade imwe n'ikiraro imyaka 32, kandi andi mafaranga yose yari amafaranga ya famille ya Mobutu kuko yabyaye n'abana benshi cyane. Tubuze kuvuga n'amazina yabo abo turi bwibuke. Nuko aragenda afata ADF nalo, abana barwanyaga leta ya Uganda, barwanya President Museveni, abaha intwaro. Afata XFR n'intera hamwe aziha intwaro, afata FNL zarwanyaga leta y'u Burundi aziha intwaro, afata Savimbi warukuriye UNITA arwanya Angola amuha nawe intwaro. Turi gusobanura ukuntu aba bagabo bagize politike nagereranije na virusi ya corona yo kurwanya iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, bakoresheje manipulation ethnique na favoritisme ethnique kuya gushaka guheza abandi, byavuyemo genocide n'izindi ntambara n'ubukene ubu ngubu akarere kakirimo biturutse kuri politike y'aba bagabo batatu navuze. Gusa uri umutungo wa Zaire rero ngira ngo yarafite n'ibibazo kuko yarafite abagore benshi kandi bazwi bose officiel. Mudamu wa mbere yitwaga Marie Antoinette, babyaranye abana 9, harimo witwa Niwa yapfuye 94, hari witwa Ngombo, je pense ko yabaye ba mu Bubiligi muri cyahari, hari Manda yapfuye 2004, hari witwa Kongo wapfuye 95, hari umukobwa witwa Ngawali, je pense ko bakiba mu Bufaransa, hari undi witwa Yango umukobwa mudamu nawe aba mu Bubiligi, na Yakwa nawe yaba mu Bubiligi, hari witwa Kongolo Saddam, abazi ntambara Fidele muramuzi Kinshasa, imisi 48 mbere uko Kinshasa ifatwa, amarorerwa yakoze mu mujyi, yaje gupfa 98, na Ntuza na Ndagwa, je pense ko aba mu Bubiligi. Antoinette amaze kwitaba Imana yaje gushaka uwitwa Bobby Ladawa, babyaranye abana 4, harimo Zanga Mobutu wari no mu gihugu, hari Giala, hari Toku, je pense bari mu Bufaransa nangwa mu Busuwisi entre les deux, n'uwitwa Ndokula waba muri Maroc abana na nyina. Uza Bobby rero yari afite impanga ye yitwa Kosia nawe Mobutu baramufashe amugira umugore nawe,
niwe babyaranye ntuza ya Lito na ntuza na Tende je pense ko naba muri Maroc, n'uwitwa Sengoni n'aba Maroc. Aza gufata undi mu mama bitaga mama 41 aba Kinshasa, muramuzi Mère 41. Babyaranye umwana witwa Senghor. Uyu Senghor yavukiye mu ndege bagiye mu rugendo muri Senegal, ahita amwita Senghor alomaje ya perezida wa kera wa Senegal. Babyarana undi witwa Dongo harutse kuboneka mu Bufaransa nawe Paris ko ari yaba, n'undi witwa Zanga. Hari Nzanga na Zanga. Aza gufata undi mugore witwa Mbangula babyaranye umwana umwe w'umuhungu, je pense ushobora kuba mu Budage, ntibuka izina rye neza. N'undi mudamu wo muri Congo Brazzaville babyaranye umwana witwa Robert, bakaba mu Busuwisi. Rero iyi famille urumva ni abantu basaga 50 na bose bari bakeneye amafaranga, nuko amafaranga Mobutu yose yatwaye mu gihugu kwari ugushakisha ukuntu izi famille zose baba satisfait. Bumva ko Kongolo yiba hariya, Ngawali yiba hariya, Manda yiba hariya, Niwa yiba hariya, Giala yiba hariya, Tende yiba hariya, Sengoni yiba hariya, ba Sengoro biba hariya. Nguko ukuntu igihugu Zaire yayogojwe, noneho bose bari muri bikwiba, we agakoresha politike yo guhanganisha amoko, bakirirwa barwana kugira ngo hatazagira umuntu ubaza imiyoborere, utazabaza umuhanda, hatazagira ubaza amazi, hatazagira ubaza amashuri. Reka da, kuko we yari afite deja famille nzima isa nkaho ingana n'igihugu, yibereye muri za Jekamine, bibereye muri za Miba, bibereye muri za Kilomoto, abandi bari muri za Peleza n'ahandi hose, za Sonance, muri za Silence, mu mabanke bari gupiya ku buryo umutungo Mobutu yapiye pendant 32 ans ushobora kuba ari budget y'ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya na Amerika, bishobora kuba byayitunga nk'imyaka isaga 70 amafaranga Mobutu yatwaye mu gihugu, ariko agashira imbere politike y'ivangura pour justifier mes gestion ye hatazagira umubaza. Haracyari ibanga ritari ryamenyekana. Nyina bajya bavuga ko mama yemo yavutse mu 1922, Mobutu akavuka mu 1930. Donc urumva ko nyina yari afite imyaka 8. Aha, haracyari entre guillemets umubyeyi w'imyaka 8 wabyaye Mobutu, riracyari ibanga rikomeye cyane. Ubundi bakaba ngo se yari umukozi w'abapadiri witwa Gemani Mobutu, ariko kugeza n'ubu ngubu ntibyari byahamwa réellement ko yari se. Hari abandi bavuga ko ise bishobora kuba yari umutogole. Hari amakuru menshi kuko nta gihamya na kimwe mu bushakashatsi bwakozwe ibyamenyekana nyina wa Mobutu koko yarinde, kuko niba mama yemo yari afite yaravutse muri 1922, Mobutu agavuka muri 1930. Okay, iyo miracle kugeza n'ubu ngubu turacyayishakira igisubizo, kumva ko umukobwa w'imyaka 8 waba wararongowe n'umugabo deja wari ukuze, ari umukozi mu bapadiri ateka, bakabyara umwana afite imyaka 8, donc 1930. Voilà. Okay, iyo ni entre guillemets, ngira ngo n'abandi bazumva iki kiganiro bazadufashe gushakisha réellement uyu mubyeyi w'imyaka 8 ukuntu yabyaye Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga. Uyu mugabo rero washoboye guhindura igihugu abakoloni basize bise Congo akagihindura Zaire, agahindura n'indirimbo y'igihugu, ngira ngo bamwe bishaka batakibuka neza. Zaïrois dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois, en avant, fier et plein de dignité, peuple grand, peuple libre à jamais, tricolore enflammé nous du feu sacré, pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un fleuve majesté, autour d'un fleuve majesté. Tricolore, on va raviver l'idéal
qui nous relie aux aïeux à nos enfants. Paix, justice et travail. Paix, justice et travail. Aha, ngira ngo bamwe barayibutse. Iyi ntabwo yaririmbwaga yonyine, yabaga oblige gukurikirwa niyo bitaga hymne des pionniers. Mbere yo gukora amanyonga, tugiye muri mateka rero, barabyibuka ku ishuri hari indirimbo yaririmbwaga nyuma y'indirimbo y'igihugu. Nous les pionniers d'Isaïre, nous chantons allègrement. Nous sommes fiers d'être des Aïrois, nous sommes fiers d'être des militants engagés dans la révolution, en orangeant derrière notre guide de la révolution zaïroise. Notre timonier, notre sauveur, qui par son courage a si donné aux Aïrs son vrai visage, à l'image d'un grand peuple. Marchons, marchons, la tête haute, toujours prêt pour la révolution, car c'est notre devise, c'est la devise des pionniers. Pionnier, prêt pour la révolution. Ya. Mobutu oye, Mobutu na likolo. Mokako swa, totombele Mobutu na lengumba ya impere. Mokako swa. Mobutu. Lokuta munene. Oya kanisaka empere kokufa waya parti eta etikala libela oya kanisaka empere kokufa waya papa Mobutu tikala libela oya kanisaka empere kokufa waya ya empere servir. Se servir, non, Ienteza, Batela Basali, Kondifa, Siba Famille, Mopape, Pazasango, MPR, Mouvement populaire de la Révolution, Kader, corps d'activiste pour la défense de la Révolution, Mobutu oye, Alingaka Musala, Salongo, Mobutu oye, Alingase Musala, Mobutu, Elima, Mobutu, Elombe, Mobutu, Mobiksi, Mobutu, Mobongis, Mobutu, Mosikoli. Ngibi bintu abaturage babayemo kuva za 80 babyina manyonga baririmbira Mobutu ngo ni Elombe, Mobutu ngo ni Elima, Mobutu ngo ni Mobongisi, Mobutu ngo ni le créateur. Oh lolo. Ngibi bintu byatumye iterambere rya kira gihugu kitaboneka, kuko yashize abantu muri urwo ruhuge rwo gukora za animation, kumusingiza, kumubona nk'Imana. Oh mon Dieu, Zaire, Mobutu, Idi Amin, Habyara, akarere k'ibiyaga bigari mwarakishe, mwarakayogoje. Culte de personnalité, ivangura ry'amoko, pillage des ressources naturelles, pillage y'amaresete z'igihugu, abaturage basigara bari 0-0. None uyu munsi abantu bari gufungura iminwa ku bihugu bimwe na bimwe biri gutera imbere batazi uko byagenze. Genda avuga ko abantu bafashije abazayirwa gukura Mobutu kwa kira gihugu ku butegetsi n'abantu bakuri kwambikwa imidari y'abayero national. Ça je pèse mes mots. Abantu bafashije abazayirwa gukuraho Mobutu Elima. Elima ni gihindi. Umuntu wa ariko ye abafashije abazayirwa gukuraho Mobutu, mwarakoze cyane. Hawabura gushimira Afande James Kabarebe kuba yaritanze gukuraho umugabo watwaye
abazayirwa imyaka 32 muri izi ndirimbo mbaririmbiye, amanyonga, kwirwa abantu baceza, banywa inzoga gusa, basinda, hanyuma bakagenda bakicana, we ari kwikorera ibye n'ibiyenga bye n'abana be. Rura rutonde rwose nababwiye n'abari abagore bose, nguko ukuntu Mobutu yayoboye kiriya gihugu, ubu ngubu kikaba cyarabuze iterambere. Twabura gushimira abafande bari bazi bamenyekanye cyane za Lubumbashi, za Bandundu, nk'abafande Murokole, Sali, bafande Ruvusha, bafande Ibingira, bafande Nziza, bafande Patrick Mucyo, bafande Dani, bafande Gaturama, bafashije abazayirwa kubakuraho uyu muzigo, iyi virusi wabivuga nutarabaye muri Zaire, kuva Selema Rucuru kugira ngo ugere Igoma byagusabaga kuba nibura ufite amafaranga make, wabitse nka miliyoni, icyo gihe yari nka miliyoni 20 y'amazayire, amwe wayishize mu masogisi, andi wayishize mu myambaro yo hagati, ayandi washize mu ingofero, ugenda uhereza abasirikari ku muhanda. Wagera ikarengera irubare ugatanga amafaranga, aho ngaho hari abakomando. Wagera ikarengero kasanga abagarde civil ugatanga amafaranga, utambuka gusa. Wagera kuri barriere hari ikarengera, iyo aho wasangaga despe, ukasanga abakomando ba 411 bataillon Rumangabo, ugasanga abagarde civil kashira amafaranga. Wagera none Rumangabo honyine kureba, abantu bahazi, yuvuye Rucuru ujya Goma, a droite ni parike, a gauche ni wari ikigo cya Rumangabo. Byabaga oblige ukagenda umusaya wawe ukikiye ureba parike gusa, nture wazunguruka ukareba ikigo cya Rumangabo gusa, ikaba ibaye infraction, bakagufata bakakujyana mu kigo ugakubitwa, wakurwagamo n'inka nk'ebyiri nangwa 3. Aho ndavuga muri za 90, za 1995 kugeza za 90. Abantu bavaga hagera hari Ruberizi, muri Bukara Ruberizi hakiri ira Katsa 10e bataillon ntuza y'abakomando na yari hari, kuko zari ebyiri, 411 na 410 ya Ruberizi. Batu baliteseka Lemera, batu baliteseka kugera za Uvira. Utageze Kisangani rero hara muri Kankapalata, uko ingabo za Mobutu zagenzaga abantu za 90, za 86, 87. No. Aba bafande vuze mwarakoze, abazayirwa generation flambeau, generation y'abazayirwa, tubatereye rusaku kuba mwaradukuyeho ubutegetsi bwa Mobutu. Ibyaje nyuma byaraje, ariko kuba Mobutu yahavuye, ndibaza ko iyo yongera kumara indi myaka 5 gusa yonyine, surtout nk'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nta dumwe ari kuzaba hari, kuko ni Mobutu wafinanshije Abangirima, ni Mobutu wafinanshije Magrivi, ni Mobutu wafinanshije Alama operation, se operation Mbata, operation Kimia, sabaye za Gicanga, za Mweso, za Bibwe, amasakre zakozwe muri icyo gihe n'abapara bakanseta, viole zahabaye, abana batwaye b'abakobwa, za Bibwe, za ntuza za Gicanga, hariya za nani monastere, bamwe baguye Kinshasa, kuko bagezeyo baguye Kinshasa, barabatwaye batazi famiye zabo ziri, abandi babicirayo. Habaye amarorerwa akomeye cyane y'ubutegetsi bwa Mobutu, byatumye akarere k'ibiyaga bigari, plus particulièrement Congo, isubira. Ikibazo cya corruption kiri mu nzego z'umutekano, ikibazo cy'umukoruption ziri mu nzego za politiki, ni virusi, ni corona ya Mobutu. Ni Mobutu asize iyo corona mu gihugu kugeza n'ubu ngubu yanze kuvamo, bitewe nuko Kabila turaza kubisobanura. Kabila je ni nawe nabo yishingikirijeho, n'aba Mobutiste nibo babaye ba ministre we, nibo zabaye ingabo ze tenangira zishiramo. Ayo n'amakosa yabaye nyine, ko turaza kubivuga nyuma FDL byagenze bite. Iyo kubona yisaha na Tshisekedi politique ari gukora ni copier coller ya politique ya Mobutu, umva ni ya virusi navuze yitwa corona. Uganda, felicitation President Museveni wahagaritse iyo virusi ya ntuza Idi Amin yasize.
Perezida Kagame felicitation yahagaritse virusi Habyarimana yasize mu gihugu yivangura. Ubu ngubu abantu bakaba bireturwa muri identity imwe ndi umunyarwanda, abagande bakaba bireturwa muri identity imwe ya ndi umugande. Ubu ngubu nta mufumbira, nta mukoyine, nta muki, nta mukakwa, no, nta mugande, nta munyoro, nta mutoro, reka da, ndi umugande, ndi umunyarwanda. Iyo virusi ubu ngubu navuze ati isigaye i Burundi nibo bayambaye, isigaye muri Congo nibyo bihugu bisigaye byambaye mu karere. Turi kuvuga kuri virusi yasizwe na Mobutu Sese Seko ku Mwendo wa Zabanga, virusi yasizwe na Idi Amin Dada, virusi yasizwe na Habyarimana mu karere k'ibiyaga bigari, ukuntu yo bayihembeye, ingaruka zayo n'ukuntu ikomeje komoka mu bihugu bindi byo mu karere, kandi ibindi bihugu byarashoboye kuyirwanya, amahoro akaba asesuye mu bindi bihugu. Uyu mugabo Mobutu rero waririmbiye zira ndirimbo nabaririmbiye ya byageze aho bajya bavuga ngo siku za mwizi ni 40. Korwa yakoreye abazayirwa, ubwicanyi bura twavuze, kwiba igihugu, kudatuma kijambere, gufata position yo gushaka guhungabanya ibindi bihugu. Nibwo ibyo bihugu nabyo byavuze ati trop c'est trop. Umugabo abaye igikwazo gikomeye cyane mu karere, bisaba ko akurwaho. Nuko rero Uganda, u Rwanda, u Burundi, Tanzania, Afrika y'Epfo na Angola bashize hamwe kugira ngo bamukubite hasi. Biza guca rero muri cyakozwe nka AFDEL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire. Nuko abagabo bane bari bafite ibyama bya politike byakoreraga mu buhungiro, ariyo icyo bitaga PRP, Parti Révolutionnaire du Peuple, cyari kiyoboye na Laurent Désiré Kabila. Uyu nguyu akaba yarabaga cyane cyane Tanzania. Abagande baza kumumenya, Perezida Museveni ni waje kumupresenta ku bategetsi b'u Rwanda. Hanyuma tariki 18 z'ukwezi kwa 10 1996 haza gusinywa amasezerano accord yo guhuza ibyama bine kugira ngo bize gukuraho Mobutu. Nari nkivuze ni PRP cya Kabila. Icyama cya kabiri cyitwaga ADP, Alliance Démocratique du Peuple, cyari kiyobowe na Deogracias Bugera. Muri bose ngira ngo niwe ukiriho. Hari icyama cya gatatu bitaga MRLZ, donc Mouvement Révolutionnaire pour la Libération du Zaïre, cyari kiyobowe na Anselme Masaso Nindaga, komanda. Hakaba hari icyama cya kane kitwaga CNRD, Conseil National de Résistance pour la Démocratie, cyari kiyobowe nitwaga Kisase Ngando. Aba bagabo ko ari bane rero nibo bari baremye iyo alliance ya AFDEL. Tariki niba nibuka neza hagati ya 28 na 29 niho habaye icyo bita Bukavu Tombe. Ubwo tariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 ubwo Goma Tombe. Utavuga ati ambo kumbe ibintu bitangiye kuza, biratangiye gukomera. Nibwo yahise yohereza ingabo nyinshi ikindu, izindi azohereza Kisangani kugira ngo baze bakore contre-offensive barebe ko balibera Goma na Bukavu. Nibwo yahise aintegra mu kwezi kwa 12 muri phase ex-FARC n'intera hamwe n'aba mercenaires bari bavuye mu bihugu bya Europe de l'Est. Intambara rero yatangiye mu butu yari kwa muganga, yagombye kuba opere kansere ya prostate mu Busuwisi mu kwezi kwa gatandatu nyirango niba nibuka neza kwa 96. Amara nkandi mezi nkangahe mu Bufaransa ari muri convalescence. Nuko agaruka tariki 17 z'ukwezi kwa 12 bwagarutse Kinshasa. Tariki 18 ahita kuraho chef d'état major wari uhari, avuga ati ni kenyeje ntacyo ashoye. Nibwo yashizeho uwitwa General Mahele Bokungulieko. Uyu Mahele rero impamvu yaramushizeho nuko yavuga ati uyu ngo yazimirwanire y'inkotanyi
kuko Mayele yigeze ajyana batayo imwe agiye gufasha Habyarimana intambara APR yarwanyamo yahanganye na leta ya Habyarimana, ariko ingabo zose Mayele yajyanye kugira ngo bajye kurwana inkotanyi, nta ngabo nimwe ya Mobutu yagarutse. ngira ngo n'uwagarutse bishoboka ko ari we gusa, kandi nawe yari ibereye i Goma, yakomandaga urugamba ari i Goma. Nta ngabo nimwe yagarutse. Rero bari bazi ko bazi imirwanire y'inkotanyi, niyo mpamvu bari bamushize kuba chef d'état major ngo aze guhangana. Ako ni entre parenthèse mu mateka turimo ya karere. Tariki 24 haba crise no muri leta. Icyo gihe akuraho premier ministre wari uhari, ashyiraho Kengo wa Dondo. Alors mu tariki 20 z'ukwezi kwa mbere Mobutu asubira tena kwa muganga kuko yaraguwe nabi, isubira mu Bufaransa. Nubwo asigira Kengo rero mission yo kugira ngo arekipere byanze bikunze Goma na Bukavu, ariko bakoresheje ibishoboka byose birananirana, kuko tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri tayari habaye icyo bita Kalemi Tombe, aho ngaho ni muri Tanganyika. Donc ubwo Sud Kivu yari maze gufatwa yose na Nord Kivu n'igice kimwe ahubwo cya Zaire. Icyo gihe ubwo nibwo Kabila yahise exige ko hatangira kuba ibiganiro, negociation, ariko negociation yasabaga ko Mobutu ava ku butegetsi bagahita afata ubutegetsi. Tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri indi verbe bakonjige tombe, Isiro tombe. Abasirikari ba Mobutu b'abafaze bakoze pillage y'umujyi wa Isiro, bashyiraho n'intuza nizo bita makuru, baratwaye n'imbeba, baratwaye Isiro, nta kantu na gake basigiye abaturage. Tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri nibwo Kengo na Mayele bagerageje kugira ngo bohereza indege bita MiG iza gukora redi Bukavu. Bari bashaka kuviza Kabila kugira ngo bamwice, ariko amakompora aza kugwa hafi ariko yaho yarari, kuko bari bafite amakuru yose. Kabila aza kweshapa uko nguko tariki 17 z'ukwezi kwa kabiri. Ko ndibuka hari abagarde nka babiri bahasize ubuzima, bari muri PPU. PPU icyo gihe ni unity yarindaga Laurent Désiré Kabila icyo gihe. Tariki 18 z'ukwezi kwa kabiri rero Conseil de sécurité ya Loni yohereza witwandi envoyé spécial wa Ntoza muri diplomate w'umu Algérien yitwaga Mohamed Saounoun. Uyu Mohamed Saounoun yaje gusaba ibintu bitandatu hagati ya leta ya Zaire na AFDEL. Hagombye kuba cessez-le-feu, bagasaba ko ingabo z'u Uganda, z'u Rwanda n'u Burundi ziva muri Zaire icyo gihe, hakaba protection y'impunzi, bakaza gusaba ko kaba ouverture noneho y'ibiganiro bya négociation, no kugira ngo habe conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ngibi bintu Saounoun yaje gusaba, ariko ntabwo byaje gushoboka. Nubwo Kinshasa yabyemeye, iyo plan irayemera, hanyuma President Chirac nawe aza gushyiramo imbaraga zikomeye cyane, ariko abantu bose batari bishimiye politiki y'Abafaransa, kuko nibo bari kuyobora ex-FARC, bayobora na Kinshasa, Zaire. Baravuga ati iyi ni façon Ntuza agiye gutinza Chirac Mobutu ku butegetsi, kandi agomba kuvaho byanze bikunze. Nuko rero habaye pression ikomeye cyane. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu haba indi verbe yita tombe, bavuga ngo Kisangani tombe. Kisangani rero wari uri ku rugamba imbere ni Joseph Kabila. Icyo gihe ni wari commandant des opérations yitaga secteur nord, ariko mbere yuko Kisangani batombe mu birometero 20 habaye urugamba rw'iminsi ine. Icyo gihe ingabo za AFDEL zifatikanyije n'abaliye Uganda n'u Rwanda
habaye iminsi ine ya vuta ni vute, kuko icyo gihe muri 20 km hari ingabo z'abafaransa, hari ingabo z'abaserbe, bari aba mercenaires ibihugu bya ex Yugoslavie, hari aba Slovene, hari aba Croate, abavuye muri Montenegro, abavuye muri Bosnie. Ni nayo mpamvu Tshisekedi nashobora kuba yaragiye kubashakayo, kuko Serbie ihanye umupaka na Rumani, we yagiye gufata abarume, ariko mu buto yazanye abaserbe, ababosniaka, abaslovene, abakroate, abavuye muri Montenegro, baza n'abafaransa. Bari bafite ibikoresho kuko discours yari Kinshasa icyo gihe yabi Kisangani ne tombera jamais, Kisangani ne tombera jamais. Imihanda yose yinjiraga Kisangani yari irimo za mine, harimo aba exefari, harimo interahamwe, harimo iki. Ariko Kisangani imaze gufatwa hiripotinze abasirikare basaga 3500 baba exefaz, bavuze ati twaberane turabona igisirikare kirwana nk'iki ngiki, bashira intwaro zabo hasi. Ubwo Kisangani iba tombe, ariko abashoboye kugenda basize bamaze gusenya kije yabo, basenya intuza Amura, naho bari bibitse ibikoresho bimwe bya gisirikari muri aba bantu, ariko ari n'aba muri aba ba mercenaires nabo bahaguye benshi cyane. Ndibuka Joseph Kabila bamubajije ikibazo kuri BBC ngo ariko ngo intambara ngo izarangira ryari, aza gusubiza ngo intambara ngo izarangira ngo munsi ngo ubutegetsi bw'igitugu buzaba butakiriho. Ngo la fin de la guerre doit être la fin de la dictature, niko yaje gusubiza amaze guproklama ko Kisangani ifashwe. Hari intwaro rero zikomeye cyane, mu buto yashize indege bita za MiG-21. Iyi MiG-21 ariko ni hatari. Hari za J-21, hari za Mi-24, hari indege bita za Alouette, amapuma yakoraga transport y'abasirikari, hari za CH-30 Hercule, hari indege 3 bita Buffalo zamanuraga abaparashutiste. Izi zose hari na Mirage 5. Izi zose ingabo za AFDL zazikubise hasi. Nuko mu butu iyo yarari kwa muganga baramubwira ati Kisangani tombe, ubwo ahita atanga ordre directement. Kengo bahita bamukuraho. Kengo yahise ava ku premier ministre avuga ati ukuri fake ntacyo uzi, pas question. Ubwo directement Kisangani maze kugwa, niho ibihugu byose by'Iburayi byahise bihamagara abaturage bayo kuva muri Congo, muri Zaire icyo gihe basubire iwabo. Operation zatangiye za sauvetage tariki 20/3, indege zimwe ziza Brazzaville gufata abanyamerika, abafaransa, ababiligi, ainsi de suite. Tariki 24/3 Kengo atanga demission ye, nuko Mobutu aforma icyo yise Conseil National, afata gouvernement ye, ivanga abasivili n'abasirikari, afata na bamwe bari muri parlement binjira muri leta. Kuri pression y'abanyamerika, kuri tariki 26 habaye icyo bise sommet extraordinaire, habaye Lomé muri Togo, aho bwa mbere leta ya Zaire yahuye n'abayobozi ba AFDL, bwari ubwo bwa mbere. Bakora icyo bise déclaration de principe d'un cessez-le-feu na négociation, iyo bita imbanziriza mushinga yakoro yagombye kuba sinye, ariko iyo akoro ntabwo yaje kujya mu bikorwa. Tariki ya 2 z'ukwezi kwa 4 nibwo Mobutu yanomye rero Etienne Tshisekedi wa Mulumba premier ministre, ari we se wa Felix Tshisekedi. Icyo gihe we yari muri opposition radicale, aravuga ati ok, ubwo dukoze gouvernement d'union nationale, rekazanemo n'abaopoza bamufashe kureba ko yahangana n'intambara. Tshisekedi agerageza guhamagara AFDL kugira ngo ije muri leta iyo union nationale. AFDL ihita ifata Tshisekedi nk'umwanzi, kuko akiri muri opposition arwanya Mobutu, yari en contact n'abantu ba AFDL.
ariko amaze gufata iyi position kugira ngo babwire baze muri leta hamwe na Mobutu baranga AFDL ihita ifata Tshisekedi nk'umwanzi. Alors Tshisekedi amaze kujyaho rero AFDL pi Fanderuvusha haba asesekaye Kasayi le 4 Kasayi ibiraguye. Kasayi zombi zahise zikurikirana directement yaba Kananga yaba na Mbushimai no mu kwezi kwa kane. Mu kwezi kwa kane tariki 5 hatangira kuba ibiganiro bise négociation interzairoise byabaye sabwe na ntuza na Union Africaine icyo gihe kugira ngo harebe ko hari ntuza amasezerano yavamo akora nabyo birananirana. Tariki 8 Mobutu ahita atangaza icyo yise état d'urgence kugira ngo igihugu cyose kibe muri état d'urgence. Haba za manifestation z'abantu ba UDPS Tshisekedi kandi ariwe premier ministre. Bamaze gukora manifestation kwanga ko haba état d'urgence, Mobutu ahita kubita Tshisekedi hasi amukura ku premier ministre. Ubwo yaje gushyiraho General Likulia Bolongo umusirikari niwe yashyizeho nka premier ministre. Nuko muri guverinoma ye ashyiramo abagenerale babiri, umwe amushyira kuri defense undi kuri interieur. Noneho abantu bose bari muri linya Tshisekedi baba bakubise hasi bakuraho. Ariko bukeye bwaho habandi verbe ya tombe iba Lubumbashi tombe. Lubumbashi maze kuba tombe rero nibwo Tshisekedi yahise akora imyigaragambyo ikomeye cyane bari gusaba ko Mobutu yava ku butegetsi. Muri ibyo rero Lubumbashi maze kuba tombe, abanyamerika sosiyete yitwa ndibuka America Mineral Fields yahise iza gusinya amasezerano n'abarebele, yasinye na AFDL amasezerano yo exploiter amabuye y'agaciro cuivre, cobalt na zinc. C'était le 16 avril. Umwuka manza warabirebaga. Tariki 17 bahita baimpoza abanyamerika Mandela kugira ngo ahamagaze Mobutu Kabila baze babonane amaso ku yandi, bareke ibintu byo gutuma abadelege bagiye Lome bagiye hehe, bohereje akadelegation kadafata ibyemezo. Abanyamerika badesida ko Mobutu na Kabila babonana. Mobutu rero aravuga ati nta gihugu yajamo, bisaba ko bahurira muri zone iri neutre. Haza kuba proposition ko bahurira muri Océan Atlantique, donc mu mazi ari international. Nibwo Mandela yatekereje ko yazana noneho ubwato bwa gisirikari bita Utenika, no bwato bunini cyane bw'intambara, noneho bakabushira mu mazi ari international atagira uyagenga, akaba arimo imishyikirano ibera. Nuko rero baje guhitamo ko bibera kuri Pointe Noire, ni muri Brazzaville, ni umujyi wa kabiri munini wa Brazzaville uturiye inyanja ya Atlantique. Naho ngaho ibihugu byemeranije ko Union Africaine ko ariho ibyo biganiro bizabera. Niki cyabaye muri Utenika? Niki cyabaye? Byagenze bite? Muri kumwe na oxygene, umwuka. Aya mateka ni meza cyane kuyamenya, ni meza cyane. Turi gusobanura ukuntu abagabo batatu bayoboye akarere barakangiza, bashyiramo virusi, nise virusi ya corona. Utenika habaye mwiki? Byagenze bite? Hasabwe iki? Muri kumwe na oxygene Top Kivu. Ubwato rero bwa Utenika bwarazanywe buba akosta hariya Pointe Noire Brazzaville. Ubwo nibwo Mandela yamenyesheje Mobutu ati tariki 2 witegure. Nuko itegura twese tugomba gurira hariya. Telefone satellitaire birarize kwa Kabila, icyo gihe yari i Lubumbashi tayari. Avuga ati namwe bitegure, hagiye kuba ibiganiro by'amaso ku yandi. Ubwoba bose burabafata. Muri ubwo bwoba rero nibwo umuryango wose wa Mobutu wakoze decision kugira ngo bamuherekeze
Bobila Dawa yarahari, Mama Kosi yarahari n'abana babo ukuntu nabababwiye, kuko bumvaga ko hari umugambi wateguwe n'abanyamerika ugamije kumuhatira kuva ku butegetsi cyangwa kumukuraho burundu. Hari kandi ka entre parenthèse, umunsi wo kugenda rero hari abari bashinzwe umutekano wo mu buto n'abandi bari bashinzwe ibya protokole, bahise bacaho, barabuze barahunga, kuko babonaga ko mu buto uko agiye atazagaruka, abanyamerika bari mufatireyo bagahita bamutwara amatekwa nangwa bakamwica. Abatipe baciyeho hari umwe we ntari buvuge n'izina rye, ariko n'ubu baracyahari. Temoignage yumvise ukuntu ngo amazi bumvaga ari kubava mu ntoke, kumva ko bagiye kubonana na Kabila n'abanyamerika. Ntabwo byari byoroshye. Muri ubwo bwoba rero mu buto yari afite, nibwo yasabye Mandela avuga ati ngewe kugira nemere ko nza muri ibyo biganiro, ndasaba ko perezida wa Togo Gnassingbé Eyadema na perezida wa Congo Brazzaville Pascal Lissouba baba bahari. Ariko Mandela yaranze, aranga, aravuga ati no, ntabwo bishoboka, kuko Kabila amenye ko hari abandi bantu bari bube bahari, ashobora kwanga. Kandi nataza abanyamerika ndababwira ngo iki, Union Africaine ndayibwira ngo iki yampaye iyi mission. Nuko rero mu buto kugira ngo impungenge ze zirangire, bamwemerera ko kameme muri sécurité ye, kuko abe bari bahunze tayari baciyeho banze gutwarwa amatekwa, bamwemerera ko mu barinzi ba perezida Lissouba, bamwemerera ko bafatamo bamwe babashira muri sécurité ya mpuza ya Mobutu. Ikindi, kuko hari wari envoyé spécial wa Amerika wa Bill Clinton, icyo gihe perezida Bill Clinton yitwaga Bill Richardson, kitiri bakibaho, niwe wari uzaniye message Mobutu yo kumubwira ati ko agomba kwegura akava ku butegetsi. Yarahari nawe. Mobutu rero kubera kugira ngo yirasure, aravuga ati ubwo hari umu ambassadeur wa Amerika, nanjye ndashaka ko w'abafaransaza. Nibwo bahise bemera ko na ambassadeur w'Ubufaransa nawe aza muri ubwo bwato. Ubwo rero muri iyo myiteguro Kabila we yamaze kugera Rwanda, yari kumwe na Bizima Karaha, yari kumwe na Mweze Kongolo n'uwitwa Gaëtan Kakuji. Uyu bamaze gufata ubutegetsi, Gaëtan wabaye ministre wa intérieur, Mweze Kongolo aba wa justice, Karaha aba wa affaires étrangères. Alors bohereje Thabo Mbeki, icyo gihe wari vice president wa Mandela, aje kumufata. Ariko agezeyo, wow, Kabila aranga, aravuga ati pas question, ntabwo ndi buze, ngewe mugende mubwire Mobutu ko ava ku butegetsi, atari ibyo ntabwo ndi buze. Nuko bibaye nk'uma premidi, yekwana helicopter iraje, maze muka Mobutu ni bombi rero, yaba Kosi yaba na Bobi Ladawa, bayibonye baratitira, Mobutu abonye bari gutitira, nawe ubwo baramufashe, kane ye inkoni yari afite igwa hasi, kuyitoragura byabaye ikibazo gikomeye cyane. Nuko bagiye kubonabona muri helicopter uvuyemo ni Thabo Mbeki. Ati Kabila ko ataje. Thabo Mbeki abwira Mandela ati reka da, Kabila yanze, ati ntabwo yaza mu buto atari buze gusinya ko agomba kuva ku butegetsi. Bwa bwoba bwo gutitira bwa Bobila Dawa na Kosia bwavuyemo indirimbo. Hari indirimbo baririmbye ngo elonga ezali na makila ma Yesu, elonga ezali na makila tolongi. Bararimbye ngo intsinzi ngo iri mu maraso ya Yesu Kristo. Bari bumvise ko banesheje nyine, kuko Kabila yanze kuza, bumvise nk'ari victoire diplomatique. Umugabo witwa Ngwanda niwe avuga ati mwebwe muko banamuke kabisa, ubabwiye ko ari victoire diplomatique ninde? Ati isaha mabwira Kenge ibaye tombe. Ntibikiri Kisangani, ntibikiri, bumvaga ko Kisangani Lubumbashi ni kure, noneho bumva ko bibaye mu marembo ya Kinshasa. Uwo munsi hari utenika, nibwo Kenge yabaye tombe. Bya byishimo na ya ndirimbo baba bari kuririmba pa bicitsemo kabiri.
Mandela ararakara, uburakari buramwica. Ibaze izo delegation zareze Mohamed Saoun yarahari, Thabo Mbeki yarahari, Lissuba yarahari, Eyadema yarahari, Richardson yarahari, l'ambassadeur w'Ubufaransa yarahari, n'abandi bayobozi bakomeye cyane, bose bateganya ko bahaza hagasinywa iyo accord y'amahoro. Birananiranye, ariko habaye pression diplomatique abanyamerika. Ejo yaho le 4 muza araza, helicopter isubirayo, yagendera mufata araza, barabonana, ariko ntibyaje kuvamo igifatika na gike. Ba famille ya Mobutu itangira kubwira Ntuza ati no, uramenye ati ni plan bakoze, baragutwara tu ntujeyo. Mobutu afata courage ajya muri iyo nama, yari kumwe na Gerard Kamanda wa Kamanda, kigeno yari ministre w'ububanyi n'amahanga. Hari Felix Vundwawe, niwe wari umuyobozi w'ibiro bye nka directeur de cabinet. Hari na Ngawali Mobutu, uyu Ngawali ni umukobwa we, namuvuze mu mazina y'abana be, niwe wari umujyana we mu byerekeranye na diplomasi. Hari Honoré Ngwanda, niwe wari umujyanama wihariye mu byerekeranye n'umutekano, conseil spécial en matière de sécurité. Ubwo baramuga ati basi nta kundi byagenda, ugomba kujya kubonana na Kabila. Bagiye kubonana, abandi boss muzarabirukana Mandela. Hahuye ni Mobutu na Kabila na Mandela, ko ari batatu gusa. Abandi bari mu bikari hirya, ariko muri biro nibo bonyine bari bahari. Mobutu abwira Mandela ati nguru urupapuro nazanye. Kabila abwira Mandela ati nguru urupapuro nazanye, Mobutu narusinyeho yemere ko avuye ku butegetsi. Mobutu yanga kurusinya, bahita bahaguruka, bahita bafata foto ya famiye. Nuko nguko bavuze ko bagombye kubonana tena tariki 14 z'ukwezi kwa gatanu. Iyo rencontre ntiyaba. Nuko nyuma y'iminsi 3 gusa, Kinshasa ibibaye tombe le 17 mai 1997. Kinshasa ibiraguye. Uwari Aigle de Kawele, uwari Mobutu Sese Seko Kukungwendu wa Zabanga, uwari le pacificateur, uwari Tata Bomoko, Mama Bomoko, ubutegetsi bwe buba bukubiswe hasi n'ingabo za AFDL. Nuko uwari le Marshal, ubutegetsi bw'imyaka 32 buba buguye hasi. Waririmbiwe Mobutu oye, Mobutu na likolo, waririmbiwe Momoka Koswa, utotombele Mobutu, utumwifurize kuzabaho iteka ryose. Iteka ryose ntago ryabayeho. 17 Mai abavuye ku butegetsi, ahungira Guadolite. Yavuye Guadolite, agezeyo ahamagara mu Bufaransa, ahamagara Alejipe, ahamagara Dominique de Villepin, ahamagara Chirac. Baramuga ati wowe ntabwo tugishoboye kugira icyo twakumarira. Nuko yahise ahungira Maroc mu kwezi kwa 9, tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9. Abavuye mu mwuka, yashyinguwe n'abantu 6. N'ubu ngubu umurambo we ukaba ukibarizwa muri Maroc. Nguko uko iherezo rya Mobutu ryabaye. Iherezo rya Idi Amin twaryumvise, n'iherezo rya Habyarimana. Muri politike yabo bashyizeho yivangura, ipolitike yo kudakunda iterambere, politike yo guteranya amahanga. Ngiyo yabavuriyemo iherezo ribi rikomeye. Ariko kuko navuze ntangira, iyo virusi iracyari kubungabunga i Bujumbura. Tuzabivugaho i Bujumbura byifashe bite. Leta yandayishimiye ibyifashe mu bite. Hari genocide iri kunugwanugwa i Burundi. Ibyo mbivuze nka oxygene, amakuru turayafite. Hari genocide iri kubungabungwa i Burundi. Turahamagarira amahanga gushyira kamera zayo i Burundi kugira ngo aya mahano yabaye mu karere atazongera kuba. Genocide yari iri gukorwa muri Kongo na Tshisekedi. Bravo ku ngabo za AFC/M23, kenda zihagarika. Ubu nta bantu bakiri kuba elimine yabigoma yabibukavu, ariko bashyiremo agatege gakomeye cyane kugira ngo ubutegetsi buhinduke. Iyi virusi ya corona yabaye muri aba bayobozi b'ibi bihugu
ikiri kubungabunga ikurwe mu karere. Aka karere gafite umutungo uhagije wo kugira ngo habe development ihagije. Ibi bihugu bigira ibibuga by'indege bikomeye, bigire banke zikomeye, bigire ama infrastructure akomeye byatuma byimpoza muri geopolitique mondiale. Nongeye ndavuze ati Bujumbura hari inzogera iri kuvuga Bujumbura, iri kuvuga ikintu kiri gutegurwa cya genocide i Burundi. Icyo kintu ni ukukitondera kigahagarikwa byihuse cyane, sino never again kuzongera kuba amateka nk'ayabaye 94 mu Rwanda. Murakoze cyane, yari Oxygene ubakunda cyane kuri aya mateka y'aba bagabo batatu, uko bitwaye mu karere, amadega bakoze n'ingaruka zabyo uko ziri kugenda zikuboneka. Ariko twizera tudashidikanya ko mu minsi mike yaba Burundi yaba Kongo zigiye kugira amahoro asesuye, nk'amahoro ari muri Uganda, nk'amahoro ari mu Rwanda, nk'amahoro ari muri Kenya, amahoro ari muri Tanzania. Nuko akarere kakaba kazima, kakaba clean, abaturage bakagubwa neza, bakarya neza, bakaryama neza. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Yari Oxygene, yambi naho butaha mu yindi nimero ya Geopolitique. Murakoze.